Karom normally ini itu ada six schedule aputak masap su cinggi tanji nasi ini ke papai merah rabo Meghalaya longri pen ada karbi yang longan kewan karbi arak mereka karbi longri mereka karbi yang long along le kecengkon mate kei mei jati itu anda me kecengkon awangku noni tim nolong do nasi alang like Albinus Timung lo alang like rong misek alang kami council member lo napen ke dason si member of chief of the right nong right mana headman lah headman bang krethrok rong krethrok lo alang li hello keche lo lindok pu Lindok di dolam lah chief of the headman aku malong member lo dapat ke alang li bang ke Albert Timung lo alang li ta rong mese kalong village council executive member lo dapat ke alang li bang ke William Timung alang li ta Umson nong karai executive member village council executive member nasi kap news ke lang ararat tum kami aprang si dirta keme ke wan ke lang lo non itu jinghon Albinus Timung himpai six schedule aputak itu kelar dapen itu arju ponopo asinon aprang si ke six schedule aputak nani kan kelar kasa six schedule ke lake constitution lah ili six schedule ke lake ili tum nglong aso khai aso akibi tum apan mane ka pereng ji apan ili tum apan Indian constitution arlo nam topi lo la six schedule ke di nglong aso akai apan anchon la di person te methanga rule chi salam nang ji ke six schedule ke ili tum ye khai aso hala general tum pen dipuk lo pute la tum ke khai aso man kadok ka virdet po la dohorong punon sok kado ka velung le phelang sok ta la tum ke khayati bi pot di la si la tum ke virdet ji seli tum apan six schedule aron nam nabi ko la Indian constitution arlo la si ili tum apan ngolong asol panachot la si la six schedule arlo ke kichi aso la pen aka pre general atum ke avelo adima belo nasi Meghalaya long tai six schedule tang pik lo ada ke six schedule arong teng nasi Meghalaya long rike cari pon bomba nasi non nani te thek long Meghalaya long six schedule apa non karbi long long six schedule ada ciprek nani kan six schedule ke six schedule arong ke sibet lo Karbi Anglong Autonomous District Council lapen Meghalaya angpong ke kekhom do danger hills Autonomous District Council lapen East Karsil Autonomous District Council lapen Karo Hill Autonomous District Council do aron ke sibet do dang la Karbi Anglong Autonomous District Council kuta isi wet nangko he kon lapen modify ko ke la ke aron ka velo la ke isi bet lo nah sinon ada Meghalaya long ke kedanong lo kute ke biaso atum hang ke adima be katan ke latim hang ke longle helang ta me nam le sinon dakar biang long nam ke kiche tum ta ada kong hang long la pila pakto ka mani kami la pulau putih ni nanti dunlong ateng putih dia langsung lah autonomous district council ke sectional away putih lah autonomous district council ka away CEM ka away thang ka away general son lah thang ka away lo lah la sectional dokok amat si
non là autonomous district council Karbi Anglong ta kiwang hai la si CEM kimanta la six schedule kan si man six schedule we aja kong we pute la council ta we thang ta we general son si dopo hai la si kadoko bete chini nang po six schedule Karbi Anglong autonomous district council ye six schedule pen si kiwang six schedule pen si kiwang lo se six schedule arlo ke kiche so hapu nelitum Meghalaya Boson ma nelitum ki long ale ki long ma nel la asap so nang than po de ha nelitum Meghalaya Karbi punai isi lo neli tum ting long aso la tum ting long aso la pena kaprek tum kuch la pen rabha tum la sop kadu ka bitar long aso karo atum la ta long aso lo six schedule ajokong isi lo neli tum ta la son si rong asar punon richo punon la son si long dun pum lo kadu ka bitar dung le pelang sop kadu ka bitar la kiche atum ke la ke thang ta we lo non la council election ke kiche so ke la amen avipin po la pen la tum aphan ke adim ta pikun la pen la tum aphan ke thang ta velo la MSC election ke hapu neli tum ke district council election sipu hai election sipu nali tum ke member of council la son se so la ante harat Meghalaya long kiche tum ta do hala tum ma ke kosan si idolo hala tum la six schedule ber mane arlo la tum ke thang ta velo la ke la hem ki do punoi sopta la baharan chol lu le phe lang sopta la tum ke namun ke namun lo hai akan ke la six schedule aja kong nang satu than ni ma six schedule long ko ke aja kong six schedule aja kong mane aphang ke constitution arlo nang BPF lo ke dia la nangli tum rule chi salam nang po sok do ka meta me thang rule la aja kong la lung le phelang punon ka do ka bi tunon lung le phelang ta me thang chi salam nang po la aka prek aja la tum pan ke kiun elo he la long a so po pan an cho la six schedule aja kong ke me thang rule chi salam nang ki bo autonomy nang pi lo ke la chakung nang pi lo central pen la si eme thang si chilang nang po ha la si chini nang ki ba council election ke kiche so la general tung ke alang tung ke bujo ke tima la ke haya so financial longa so financial long aso me thang rule la pen me thang rule chi salam nang ki kado ka weta smooth kunon kado ka weta hai me thang rule chi salam nang ko la pen richo atum hapo me dege richo pro te ekdom aja kong do aja kong cheo richo ekdom supreme power la richo atum la chief of the heaven right council one Lindo, lata dijo kan kita ini buka la area dalam itu chief of the government non kita orang kita orang bomba lagi ini itu ke right council itu orang kita lagi lindo ko dijo lah la dijo member kita chief member lah chief of the government right council member itu lah ke ini timung klan seperti longdung lah mo isar sarsetik an kiun an ke lagi klem nangpo langsung lasi sixidul pulote langsung ko kadro ko we power aja kong methang ulong aso panan chono perjalanan sixidul arlo ko village council apa methang apu nele tum Meghalaya hai la village council ke la
là right council pensi là village council là pan là kampura airport alam itu cuma ko election teman ko village chairman mana village chairman pula dia jurisdiction là within village jurisdiction ke là kampura lo ekdom supreme power lo lagi lung le helang register punon hapu ke kampura ro ma kampura la village council pun register te pute putan council anta register le la village council pun se ka doko beta village council la kampura pun si nilitum dia la village council pun itu lo register se atchip nai lo hapu ke la pen rong asar se chini di mate di koson ma problem itu akisung itu anta la village council village development council pensi piklen po itu ana skim ta hem check punon non JJM ta hapu ke nilitum rong council pensi piklen nilitum village council pen lo la non la iwang la merihing punon sok to ka be la lang punon hem check punon ka do ka beta non la 100 days ta nilitum village council pensi declaim lo job ka do ka beta la ka do ka beta development pu an sok punon la village rong council pensi wang po la block apa ke claim telo block through block pun lo hai seta direct funding hai direct funding district council tamnang ne direct lo ke central pen direct block wang po block pen village council wang po si village council pen si paklan nang po la do ko beta kam kido anta except JJM la pen basin punon la wall bang pen da wang bom la direct lo direct है पिनांग direct funding जो village council तो में फंड ला हेमचेक सो PMAY पु है PMAY पु रोंग सोर सिचिनी नंजी मान लो कि जो होपन कि लोग नंजी तो रोंग village council ला development community pensi niwai nang po mat apansi la कि पिनांजी मा कि जो नहीं atuma panse pinang po pinang po la village development committee pensing wai nam po man panse dak rong angbong atiduk nai ma la tuma panse la village council ke la ke party avelo la council village council village development committee pen wai po man apan si kitoi nanji ma la pen kilong nanji ma la panse people la si la political party thang to un la involved un direct lo lagi la block pen lo niltum la pen la development ant niltum 5 year plan do la pen 3 year plan do la pen 1 year plan do hai la niltum meningkan piwang ningkan judlo pute Desember aciklo an niltum piwang ji ningkan apan annual sanction plan people la pen 5 year plan test people la son la bom po la skip to wang bom po hela son la kaduk ko bita la son la sok kaduk ko bita except la PWD ke la department se principal claim la kaduk ko bita la kopilo la letrin hem puno sok kaduk ko bita la village council pen lo village development committee pen se wang po hai la son lo san non hitum arjuko nong lo ilitum la bang so 6 schedule along la pa na ja kong gete la pen manghume me la pen la bang so 6 schedule jong si ing tang kring lo polote meghalaya arong son kaching thur son la daktar biang long tame adon tin tame kaching thur awas haido tapi ketawar dam pidam po tame non itum thelong lo conference tin tame tawar kabe rat atum kaningri asi
non itum tame non ada itum long cunghan Albinus tame alang di tanji asi halada kan tum village council arlo kedo tawar aku thang di tangka ala tawar hidi neli tum ke non pu anta la direct funding lo matede la central pen direct village council se scheme wang la pen la 100 days ta neli tum ning ke hang link sip reclaim lo la tawar nang ta neli tum arong nang the long lo ta top acheta tawar do cc cemented road neli tum la pilo la NRGES pen MG scheme pen la ningkan wang longpom mamat la pen la non la SRWP pen ta long la MLA scheme la pen ta ningki hang ating claim long lo la pen la not ti choki jun na lang apan ke nele tum ke ekdom do hai di scheme do la basin pen ta long la ke world bank se sanction hai la pan ke la basin development ko he di la pen la pc pen ta wang bom ekdom facilities ke long ti hai la pen ka chobe bang ta we thang ta we pima nearly to village council development committee pen se pa claim lo ke ha bang le na pa claim kali la pen ithe thu ha pu ke nili tumke sarkar kam bura ave rong asar si akithe nai lo ge rong asar se alang ala rong jurisdiction an ke la rong asar se ekdom supreme lo ge la si ha pu nili tumke sarkar kam bura ave sarkar kam bura mekhle ka do kavita la rong asar se akithe nai lo la rong kopine kisung do putela rong se rong asar la pen la village council pen se chini pu mate di ha council pen le nang control dunang ji gali hai la adim ta neli tumke la amo achuta nang than lo di lung le ti jor punon sop la register punon la rong asar pen lo council pen gali ramba chinong pu headman pu headman da ke li tumke kambura se pu kambura se ekdom la sichdola rona teng pulote ekdom la kambura se power lo ke la pen wah council an leji hai seta kicheng si ke village council pen se cheng nam po la pen right council an ha richo iteng recommend nam po hai la lu le phelang ti jor po noi register po noi an la tangdel lo bute ha good register po good pen ha council le po la son ante non village council bu thap tai tum chi tham lo asinon ladak karbiang long ke isi de kai 6 schedule area lo akan ke ladak bang ke iche de mon ta me ja kong dia lo ja kong lo kok lo asila so bu thap na li ko pc ku ji ala se chi tha ele tum chi tham pute ekdom chi jin so me aron ki simel 6 schedule aron we pute autonomous district council Karbiang Long autonomous district council puta we KACC awe hai la si mathanang po hai la pen CM da we thang da we em atum da we hai general lo ke te matha pe me nan ti ko som se ne CM ki man man nak pen lo ki wang sichidul pen ki wang lo pute sini nang po he inglong akhai aso pan acha la sine hapu pen neli to mang tam pen nang du therap me anda ka chibo hom la sine ka chun riji bangke ilitum karbi anglong autonomous district council po he ilitum ka do ka we karbiarat di chip matha pe me pen se matha pe me nang po ilitum aron isi lo la aron di Indian Constitution arlo nang di pilo ke la ting long aso atum aphan ko te ko som si me thang aron na ting chi chini ne de ha ki chi aso ta ko som se bunang thap don un ma
lapen ne kamang humi meke dang ili tum kar biang long ne kichia sota lung le phelang nam un te a phi non nen kan thok si kep su sen no te a phi ko son no ne non ta chia tum ta election thur ke hapu ke ne tum ga men o velo la tum phang ke amen ta velo lung le phelang ta nam ne thang tu ne seta dak ne kar biang long ili tum kar bi yam se ekdom chi bo hong son la son se thik ben ha lon la bitum constituency punon ili tum men tham ma tha the pin ili tum akhei givir depo apan ma tha the pin nili tum thrang me ha puang tan pin nang the dun lom ta thrang me he te ko son ti ili tum kar bi pu chi pu pe ma ing long a so pu chi pu pe dead man sixidel pu chi pu dead man ani wang ta hopen ili tum ing long a so ka do ka weta long lip ala ing long a so long lip punang ko ha seta wala dak ke pam se la party apan sim patherom la election lo pute la khai apan pareng lo nang ili tum tar bia khai pareng lo nang pu la son se hang nang ko he anon ke mang hu hak la kiche aso pan pahai lo nang ko som se aron chini ne den ma la si ne ka chulung ri chi bang ke sar pi mar la pen la sa kumar sar mar tu la risumar resoi jang tu ma pan chini mathapi me tha ili tu das kar biang long kido anta ili tu pan sik chidul aron nang di pi ti goson se la sik chidul aron ating teklem ledet ma he la son se ne thik dun long ne la dak ke pi ma ke the nai ke general son man de lo general son man ku de piro dak cm nang ke man ke sik chidul la we ku ke cm da we ka autonomous district council da we he jakong da we la si ma thap pe min nang ji ni nap pe lo cm ki man sik chidul aron we ku de la CM dojima la pen autonomous district council kar bi ono autonomous district council dojima la sik chedul pen lo bola piwang la si matha pe me lo nan ili tum kar bi ang long non in kan thok sikep lo bang nan chodet po ha anili tum ha puke ki chi so ke adima we general election kala li tum thap dum non ha la MLA election la pen MP election la son ke thap dum la seta lung le phelang nam ne la tum la pen do ne la si elime thang la arul la sikshidul aron pareng nang ma nang ni ma ke nali tu manchot no ne non la dak ki wang ne sikai sile kar biang long adim achet so aphan pu ki wang kali me thang khai ring nang ji pu chijin so chiam so me si la sine la dak wang lo ko son ma la si la ili kar bi pimar la pen la sar mara tu la pen la risoi janga tu mo phan chuning ro lo la pen chi bohong ri non ili tu mo a phi ke ili tum ke sok ka to ka bita virte po ki vir mane adim avelo pute pilo development ke a phi tawang thuji seta ili tum methang akhe rinanji la arona ting sikchidul arona ting rinanji pu la sono la si kadok ka be pan ta nangli tum party chipu pepien isi arja unlo pute non chance dolang he eli tum karbiang long arona ting aron ki isi ve lon nang mota batai batai na thalo mate di aron ki isi ve lo sikchidul pute constitution arlo sitok den lo ke isi ve lo hapu karbiang long ke modify constitution donajima isi ve lo constitution ke isi ve lo ke ala no na sinon nona bang ke ada Meghalaya lo district council election aku thak satu kan o hapu ke di election he council election ke la ke inglong ason chon
ngô số anh cho là general là tum cái thằng tao về pin là hấp phụ cái nominate là MTC ta đi là ngô số phần anh cho là đặc cái chỉ tum phần si nominate MTC ta pi cái là cái minority phần cái pita chok hay là tribal là tum phần hay ngô số tum phần pita chok sẽ ta đặc cái chỉ copy sexual aron ma pula si modify constitution ma putene ma ho del ya pima di sexual pute ko som se la kiche so toma phanda hala nominate MDC ta pi thu det la pen apu ke la kiche so tum ke amena velo la utar list ve ke la tum ke ते ला कैंडिडेट के लगे थंगता वेलो है वोटर लिस्ट वेलो बुटे थंगता वेलो लसी लदाक कर पियांग लोंग तला आरोन की सी वेलो बताई माने थानो मते दी आरोन सिक्सडल आरोन की सी वेलो इंडिया प्लांग दुम किदो अंदर सी वेलो आरोन ते मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशन का वेमा कर पियांग लोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लगे मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशन को वेमा इसी वेलो लास्ट ईयर là tu fu là kapachun dia prangke la council aron si pachip pe menang jilang he la kadok ka vela general atuma fan bud ing thanang po la pen ilitum achapong full power lompo la kilong nang ji an power ta lompo la mithang sexual aron la jak tip an si là si chun ji है là si non ki klam nang ji ke là arona ting pen là $6 arona ting pen so ka do ko bitala pachun nang ji là si mo phi non claim ko ta chok है se ta men ke ka pa prang nang ji ke la $6 arona ting se là pachun pe me thu de si chok ji pu ne non la dakar biang long ti dun long ateng puke ne political la hin pen dagali thang dagali la si setani ki thi dun long ateng pute APHLC atum anchor non la klembom seta ilitum karbi atum chinine tangka phan tangka ki wang bomji dam bomji he tangka khai tong ti thema ma tangka tong ti thema khai ki the putela $6 arona ting peklem na ko koson ma kapre tadu mate di karbi ang long anchor kale pen chumangang long anchor kale kapre India dang tadu hai setala arunachal ke lage $5 la pen nagaland la special hai la tum ke la si ilitum matha pamina yi ilitum rengang ji ma lason kiche ma andar ma kiche tum non ta dia tumi hetlang ne social media ka dulong kuat ting dia lang hin ne inut la MLA minister lo ne ko sono ne la karbia tum ke thap thipin ta nilitum haji si te la si matha pamenang po ilitum karbia khei kido an matha pam me persing nang po aga prek matharinon koson sili tum akhei kiri nangjing ma la ki long nangjing ma la si litum matha pemenang po la pen isi thu dolang la hem cheta di hem chet gel hala tum ke un e village council dolo pute village council se wai nang po la village council pen si seta la da ilitum autonomous Karbiang long autonomous district council ke la arona ting peklem ke modified so no modified aron ke sibe lo mo batai pulo di la sien nali tum chini po la sechidul la non nali tum ning ke hang lo nege thangale panda kali thanga chat ale panda kali ne claim lo la di la si ilitum akhei kaching horn afan si ne ithepen theni thikthedet seta nalitum afan nang than lo la pen hapu nilitum ko son si kilongma ko son si sichidul ron ting ale kilongma asap so nali tum afan nang parjulo la pen nang than lo
là xin non nan đi tum ta mà tháp bên noi ili tum mà khay reng nan jing ban ang ni ma là ăn cho lo cardong